Munini wa ngavana kaunti ya Tharaka Nithi Nyagamu Israeli ni amenerete atongeria baraba kuoneka kurwa na thirikari cia matura kiaria kagita gakuruguria ndagata ya kego gweta mpurina ya chogoria gweta kimuchia mu Israeli augite gukethirwa ate thirikari cia matura mu Kenya atende umba gukinyirwa ni mirandi ya witi na mbere taure gukuoneka kagitene gaka kuthingatene na atongeria bangi ario sisi muthini Karangi tindite kuruguria mirandi yire thiete na mbere gwakwa ndenia wandia chogoria kiri gicigo mbunge kia Maramu Israeli yaugite gwaya titu mochore na mturo kurwa na thirikari cia matura. Devolution ni sabesi jumegoro je kuna mwananchi ndio tumindagire niyo kama kuna mtu yeyote anapigana na devolution hiyo is not my friend. Kama unapigana na serikali ya vizizi ama serikali ya eneo ya ngatuzi iishe wewe si rafiki yangu no ndombele gitonga we moira muronu wetu warona karagita kerika yuje ngijare kutika kaunti government ya jire ke national government to na ndrasa teno bwarona rami ya chogoria lakini yakirwo nontu bwa kaunti government riuga atiga kwithirwo thirikari cia matura ni ngutioneka mothi na mbere ta wakibwa ndagacha wenji wa barabara na nkinya mawira mara mangi ara minister muthini Karangi athiete na mbere guthetera ngavana Muthomi Njuki akiugaga riruta wira kiria tikugeria ngavana wetu nikio antu baingi bona kira muno bakamberia kumurogarogia na mbere ganto ni mwonoku na Biblia yuga gutekeria akinyego eguru nemo Kristo ndete kombekera kala my friend ka governor augire kambe one kana no arutira antu wira kiri nuntu ingi mbere mono ta mundhiru miankere tano mithiru aruta wira boka meona bokaona marendio ni ma TV ni antu bakambia ku ari PR ari na gwifanya utie ntwa kurutha ene governor ugatha tia ndute wira ndi miankeno ta mino kiri nuntu ingi ndero ndera antu boranko rutha IPR aya kande no ngavana uga kandu te wira nkiri ni ithine no engi muthini ariuga kuri baba umirite ntuguni no na kuthina mbere kuthukia ngavana Muthomi Njuki bakiugaga gutire gwira kuruta ene iroria bia rongo bena agu jabarugo tie wira ngavana kuruta Tharaka Nithi miankeno yiri na urire tie wira kuruta lakini sasa eno imbieno ti wira eno eno ti wira eno na mulika tutikwenda wana wa thiara je turende ethwe akuwe agitumenyagira into jieto jia kau kana atia bio kabwe na wasiwasi bo tole mwenda gwe kale athikore Nairobi amenyagira into jieto ta seneta wetu kana atia boibote kugogu akibuleta into taino akuwe bonge muthia mu Israeli yaragwata ogeni mutongorua mugongo ndagitari William Ruto uro kwirigirwa gukinya kiri kaunti ya Tharaka Nithi ntugo ya Aramichi kiumia giki na njoki nkarumo ntu bagwata ripoti ati president wetu uria wetu tuendete Daktari Samuel William Ruto niyete gwetu muthenya wa Thursday tumugwati ogeni uku gwetu na tukimenyaga ni guntu twamururire over 95%. Kila ndiki mulomba net number 1 tu expectate maendeleo aturetere uku Tharaka Nithi ni kendo na ati twigujage ni matithelu ni twaringire kura kogu ni egwe mwiganire na amenye niwe munene wetu wa Kenya na niwe munene wetu wa Tharaka Nithi ni egwe mugwati Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maramu mbitagwa Martin Mogambi.